Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate so it's ngane sithemba ngethane sithemba. Hayi boy sigaxa sendaba utire loke walo sibindi kanjalo. Usibindi kwathi hayi bo ngiyozenza ke lonto ngicela uhambe uyolala. Awazi ukuthi ungale ngithanda kanje yabo. Wait guys, le video ayikho serious content from ngixoxela yona. Wait guys, content engangihlezi ngiyibuka mina. Niyabo kulama video lawa abantu abadala angithi mawusuke uklikhe usuke nje useshele ya video njengomjolo the gone girl sebeyasho ukuthi kumjolo the gone girl kukhona ukuganga lapha yana uzobona izinto useshe wena ndizoza ukuthi iyaphi le ndaba nishiya usibindi notirele yasibindi notirele sobuya khona useshe lapha ya wena useshe into yazi kahle ukuthi uyobona izinto khona uyobona abantu abanjani usufikile phakathi usuvula iBhayibheli yazi kanjani leyo nto guys phela nami ngeke ngiwabuke lawo mavideo lawo abantu abadala kukhona into engifuna ukuyibona nje khona into uyabo into ngiyaxolisa guys yabo into esukufuna ukuyiconfirm nje uyibuka lapha ya phela sikhulume iqiniso sengingafuna ku-comment section ngoba phela kwamanye kuba khona i-comment ubona umuntu seshumayeza ushumayeza bani laba banqunu noma ushumayeza thina zigange esize sazobuka le video yazi ukuthi into engishoyo lana guys kwenye ivideo yakuthanda nesithembu eshoyo ukuthi uthanda nesithembu latest review umayeni nomacene baba umsele kwenzakaleni khona nje othe ngicela nize kuJesu kodwa njalo naye uze hayi boyazi zona kufanele ngihle ngoba yazi nami ngididekile ukuthi kwenzakalani ngizwakala njengomuntu onjani ngihudukisa abantu ngalama reviews ayibaningi chazeleni guys why nizongenza siphithiphithi kanje ivideo nje ingomayeni ngomacele nosibindi wabo umseleko izinto eziwu4 elinyazi ukuthi why naye mhlawumbe usuthi ubone le video ama-views akhona lokho ekhuphuka ke kodwa khona engangimphendula ngiphendula ukuthi mina lento ayisho baba umseleko ku season 4 ku episode 1 and 2 akusiyo into engakazi yenzeka hayi ukuthi wayebatswela inganekwane futhi hayi ukuthi uyabasabisa into esangaphinda yenze ngoba wake wayenza angisabuyeli ke kuleyo nto ivideo seyithini ivideo seyithi angazi indaba zabantu kanja i-comment njalo angazi indaba zabantu kanjani khanyizame uJesu ngasho ukuthi hayibo guys ngumphefumulo odukile mangikhuluma nge-TV show angisho kabi yazi ngizama uku-understand ezinye izinto nami angazi ukuthi ngibe ngithi sanje kodwa beke worried hayibo kodwa ubonile ukuthi ngikhuluma nge-TV show lezi ndaba zabantu angiyiqambe ekhanda lami inganekwane ngiyazazi guys ngiyazazi mina nginogogo ugogo wayesixoxe inganekwane ngaseke emhlabeni ugogo yabo mangasahlala phansi mina ngiyazi ukuthi ngayibhala incwadi ezuthunge inganekwane futhi sengibonile indlela engizazi ngayo inganekwane la ku YouTube laba abaxoxa nje istory ngihleze ngibuka ngithi hawu le nganekwane ngiyayazi nale nganekwane ngiyazazi nje inganekwane ngaleyo ndlela kodwa laba abakamseleko abasiyi inganekwane bafike ku-TV yindaba guys nginisa sihogweni ngiyahleba kakhulu ayibona ngizisabisa phela manje mase kuvulwe izwi lana sikhuluma ngothando nesithembu kwenzakaleni guys into engayifuni futhi ukuthi phela manje ngizoba rude mina ngisazi ukuthi ngizophendula kanjani ngoba phela mayefika nezwi mina sengithi mina hawu sikhuluma ngothando nesithembu sengathi ngiyamvimba hayi yazi angazi cha ngibuka into enjalo ukuthi kodwa nje ubonile ukuthi uthando nesithembu lengikhuluma ngalo omayeni basemzumbe nomacele basesiphark yikwenzakaleni ukuthi ngiyayiqamba lento ngiphethe umoya omubi hawu mina nje mangiya ngale lapho kuvula khona izinto ngisuke ngazi ukuthi ngiyobuka izinto ngazi ukuthi ngiyibukelana futhi mase ngiyayikhuza-ke kodwa angihlali lapha yana ngifike ngithi ngipha kwi-comment section yakhona njalo yini inkinga yenu ngoba ngithi inkinga yami nami ukuthi ngihambe ngayolunguza izinqe zabantu
Hayibo guys, lokhu ukuthi nje utirela ulahle usibindi, bengifuna ukuthi ngibone ukuthi uyithanda kangakanani indaba ukuze ulalele le video. Hawu, ngiyakutshela bonke mina into evele ngibona ngithi ushiso ukuthi uthanda indaba usuyayikhuza manje, kodwa wena ubizwa ukuthanda indaba. Futhi okunye akusikho nanokuthi indaba eyisabisayo leya TV show, yonke into engiyishoyo ngiyithathe khona mase ngiya-eda phezu kwayo. Gcine ngichazela ngumoni, ngumxovi, ngifake esokweni. Hawu, sengiyayisola manje ngoba leya comment vele ngangayazi, ngase mhlawumbe udukile ngayidelete. Manje sengithi bengafanele ngiyidelete ngoba phela manje sengathi ngivale ukuthi akasho umyalezo weBhayibheli, ngoba uthi angazi indaba zabantu kanjani ezenu kwasho ukuthi ekugcineni uzani kuJesu, angazi kanjani. Ngase mina hayibo, lama comment lawa ayangale ko brother Egnima, laba bezwi akhona ama-channel anjalo lana nje ngikhulumela nge-TV show, kodwa lami sengiyayibuza ukuthi ngi-wrong noma ngi-right. Hawu, hayi kwalonyalo lonyalo ngiketshula izinto ey'ningi lapho isikhathi angisitholi, ngithi zigqi ngithi ngizophendula i-comment ngithi ngiyafika. Hayibo, into engibabazisayo angisazi-ke manje, ngididekile, kodwa mina sengiyasho nje sethangami. Mina uma ngiya ngale kulaba abaveza izinqa ngisuke ngiyobuka zona izinqa mase ngiyaphuma, angibuzi kwabanye ukuthi yini indaba nibuka izinqa kwasho kwacima. Hawu, hi guys, aningi-correct uma ngi-wrong. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqeda. Bye.